أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد حمد كرام are gospodare e Allahe ko amen stvoringa ko amen uputinga hem ko amen ge bare ni'metja taj blagodatja dinga salavatim selami ka biçala camarum anglo peygamberu Muhammedi aleyhi selam lesiri familya ehli beyti lesiri amala kola sine imanliye takvaliye o ashabiya hem sao manusha kola katrudinen pe jiko yevmul qiyama tesledinen o Kur'ani tayo suneti Allahumma amin Pravalen kodini yek čačutno insani ta yek mu'mini pes ne bivalani te opteretini te razmišljini hem te tuguini palonešto so ole pogodinga ne bivalani to vel tužno od ova so ole taro Allahi astarga Čači pase o manuš nekada nađanela tarososte o hajri lese šajte avel. Sarvakirja menge o Allahi ano Kur'ani. Wa asa en tekrehu še'en wa huve hajrul lekum. A isi nešto tu men na mangena, na ne tu men kefi, na volinena, wa huve hajrul lekum. Ama od ovasi tu menge u stvari hajri. Pa kao kireo Allahi wa asa en tuhibbu še'en wa huwa šerru lekum ama isi nešto tu men mangena volinena isi tu men kefi wa huwa šerru lekum ama od ovasi tu menge šerri od ova tu menge na ne šukari kozom gote mange pa nastavino Allahi wa kiri wallahu ja'lemu wa entum la ta'lemun a Allahi janela tu men na janena Dole se o manuš bud putija, bud roma, na janel savo hajrija džikerle tar od ova hali ili od ova situacija koja ka nas targjali. Pa bud romada, desini pe amenge, isi bučaso na manga, mrzina, na ne amenge po kefi. Ama Allahi penela, wa huve hajrul lekum. Ama od ova si tu menge hajri. Wallahu ja'lemu entum la ta'lemun. Wallahi janela, tu menna janena. Soman gafte wa kera. Butenge nekada o početak dikola bud paro. Pa čak hem na ne manglo. Pa čak hem ovela mrzimo. Ama nikada godina damen so avela ko krajo. Savo krajo amena džikeri. Pa najšužo primjeri isjamen Kimeirem binta Imran manušni ka so Allahi kola Koranav dela suranu Kur'ani najšu karmaškaro manušnja koja ikad ki dunja pirgja hemolake da sine agjahar sar o početko sine paro ama o krajo sine šužo primjeri tu men janena palo so Allahi azza wa jal bičalje meleko tu dahnini anolate o plodi, tu dahnini o ruhi, neli? Palo do aso de singjovela, očminena o manuša pal peste razna lafja te vakeren. I onda čola je mejrema, ovela ke bud paro, hemo dova hali ko samo astardili na nemanglo. I onda soljeva te vakeri, ka vakeri, ميرما سرواكيرو الله عن القرآن قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وكرجا كم سرچا سينته مراف هم بيسترديته اوvav bazin kod ova hali samo astargjala ket počmijela ke o muke o paripa od ova hali nasinela ke manglo hem tari muka tari duk penela Kamo sreća sinete merav, hem bisterdite ovav. Aba je mejrema na džangja je okrajo tano pošužo taro početko. Samo krajo avela.
akava sveto biangiola yek mashkaro birime peygamberia o Isa alaihi salam. Pa o početko sine paro ama o krajo sine šužo. Pa isto gyar si amen primer ko Yusuf alaihi salam. Samo ređanena lesir istorija. O Yusuf alaihi salam dela men primeri kaj o krajo tano pobitno hem považno taro početko. Sarodova o Yusuf alaihi salam palo su sine frdimoano bunari taro pire ljubomorna prala, pa palo su na kraje karavana pa usput ole kedingja, pa palo su e karavana ole bikingja bašine save jeftina pare, so desingjovela. Od ova hali o početku ole sorojtano paro, pa butenge možda hem na ne manglo, ama so desinela pe kasnije. Kasnije so desini pe. O Yusuf alaihi salam o vela peygamberi, o Yusuf alaihi salam o vela vladari taro Egipat. Pa kate penaja o krajo tano pobitno, považno, hem pošužo taro početko. Pa Allahi kavakeri وَكَذَلِكَ مَكَنَّ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. Amen dingjam e Jusufe se tagarluko vlast ki phuv hem uklamne se amaro rahmetluko hemov gelo ka o mangla hem amen amaro rahmetluko daya ka se amen mangaya wala nudi'u ajran muhsinin. Amen nanetemuka o shuje bucha amelia delia o kolaso kerena te peren te propadinen. Amen o doana nete dopustinawa kero Allahi dela obećanje kao šuže ameli acolo amen kera o Allahi na nete mukel te propadinen. Na nete mukel te propadinen. Niso manuš na walani nika te predainel pe pa ko astargatu da ik paro hali ko atu kenane ko kefi, hali ko atu na volinea, hali ko atu na mangea, de tut godi možda kavelo kraja, hemo kraja kao velu pošužo taro početak. Hem primjer je ta nebut, pa i sjamen da primjer ko Omeri radi Allahu ta'ala an. Savo ređanena Omere, savo sine ko džahilijeti. Savo ređanenale, ko bor mrzingjao islami, ko bor mrzingjao peygambere alaihi selam, silja gyar. Pa je gdive Omeri radi Allahu ta'ala an, spreminela pe kađalka mudari e Muhammede alaihi selam. Lel pe Omeri hem gjala ko peygamberi alaihi salam nijetea te mudarle. Pa gjala ko peygamberi sar čafiri, sar neverniko, a taro peygamberi iranela sar mu'mini, sar muslimani. Pa kateva keraja, o kraja tano pošužo, pogudlo taro početko. Diken savo si neki početka o Omeri. Lesoro početko šajato vel savo, najgoro insani ki dunja. So se bi mudari najšukar insane ki dunja. Abo Allahi uputinjale, znači geloko peygamberi, nije teja te mudarle, le stari rinela pe ko kurejšije te del haberi, kaj ulo muslimani. Subhanallah. Pa o kraja i tano pošužo taro početko. Isto gyar, isjamen primjeri taro ek ashabi ko avikinela pe Umeir ibn Vehbi. A kava ashabi tano penjarutno tari istorija so bud sine uznemirini, bud kerela ezijeti e peygambere alaihi selam taj lesere ashaben. Džiko dja mera ovolen maltetiringja, ezijeti kergja, smetingja, deka dingele nadimko šeitani taro kurejšije. Šeitani taro kurejšije do bingja nadimko sebepea kaj bud sine kerela ezijeti e peygambere alaihi selam taj lesere ashaben. So desinela pe akale manušea. Ili akava isto po džahilijeti, akava ashabi Umeir ibn Vehb, koja dobingjao doa nadim ko šeitani taro kurejšije, odlučini i teđal hem ofte mudarje peygambere. Ama sar ka mudarle, anglalli ka mudarle,
mukela piri sabla, ano otrovo celorat terakteri, celorat te bešele sabla, hemodole sabla mangela te mudare peygambere aleyhisselam. Hemanglalo dova ova keri taro peygamberi razna lošna lafija. Taj sad dive koga uštingea kava Umeir, lel piri sabla koja sine celorat ano otrov, hem ko peygamberi aleyhisselam te mudarle. Kada vilango peygamberi, uštelo peygamberi aleyhisselam, hem delale haberi. Obavestinelale taro lesere lafia ološna sov kergea taro amaro peygamberi aleyhisselam. Kod ova moment ja kava Umeir, kava zdel pironaj, ka penel ešhedu en la ilaha illallah. Prihvatinu islami, ovela muslimani, pa penaja ka te okraja tano pošužo taro početko. Okraja i tano pošužo taro početko. Pa i si amen primeri, taro insani, kva ek zanimljivo slučka šunenla samo šukar. Insani kova vikini pe Vahš bin Harb, jek kalo robo koja je tano zatvoreniko. Hem robo koja sile bud bari žela to velo slobodimo. Hem ov tano spremno sa te kerel, samo te oslobodinel pe te novel više robo. Pa so desini pe, pali lufta ko Bedr, pali bitka ko Bedr so sine, a kava Vahši dobini ek posebno prilika koja na odbinela pe. Savi prilika, te ovel oslobodimo, te novel više robo. Tamam. Ama i si je kuslo, te mangla to ovel oslobodimo, em te novel više robo, mora te kerel ek buti. Savi buti, te mudari Hamza radijallahu ta'ala an. Hamza, sejidul šuheda, o predvodniku taro šehidija. I pazine na kana. Dela pele se ko izbor, te manglan to je oslobodimo, mora te mudare Hamza. So kerela, prihvatinela. Hem sari penjarutno ki istorija, deka mudarga, hem sar mudarga Hamza radijallahu ta'ala an. Allah to vel zadolno Hamzaja. Pazine na kana. Mudargjali. Na kela vreme, pa velo vreme kada u muslimanja irinena petari Medina, ani Meka. Osvojinela pe je Meka, osvojinena u muslimanja je Meka. Pa džana od jaskučka sar ko kupe, a vena ko peygamberi u manuša, hem prihvatineno islami. Pa maškar lende da so prihvatinjao islame, mulo muslimani tano akava insani, o Vahš bin Harb. Manuškova mudarge je Hamza. So desinela pe. O peygamberi aleyhisselam, koga dikela kale manuše, dela pe odma godi, ko Hamza radijallahu ta'ala, hem sinene se put pare. Pa dobor sinene se pare deka zabraningea kale manuše se više te pojavinel pe anglileste. Naštingate dikelle, paripa uklevale. Pa na kelo peygamberi aleyhisselam je dunja. Pa su na kela, znači o peygamberi aleyhisselam je dunja, počminena te pojavinen pe hohavne peygamberija. A vena manuša, kola peseva kerena kajtane peygamberija. Je kolendar tano penjarutno tumenge ko avikini pe Museileme el-Kezab. Manuš ko avikini pe Museileme el-Kezab. Alo em predstavljinela pes kajtano peygamberi. So kerela o Vahš bin Harb. Uštela, pazinen, o Allahi počastinile. O Allahi počastinile te mudarja kale hohavne peygambere. He mudarle. So desinela pe. Pa kerinja kava Vahš bin Harb em kava keri. Ko jahiliyeti sine mudargjum najšukar manuše. Hamza radijallahu ta'ala an. A kana ko islami mudargjum najlošno, najgoro manuše, a odvajtano Museileme el-Kezab. Pa kateva keraja, o kraja i tano pošukare, taro početko. Pa isjamen primjeri taro Alija radijallahu ta'ala an. Primjeri taro Alija, penjarutno tumenge.
che do muslimania spreminena pe tejan ko pohod ano Tebuk. So de singioela. Avela haberi ko alia, ca o alia mora te achol. Kaj našti te ovel učesniko tarakava pohod. Pohod kova sine subhanallah jektaro najbare pohodija. Jer tegani muslimansko vojska, muslimanska askerija brojingja 30.000 muslimanja. Hem pazinen od ova vela pare aliase kaj mora te achol. Od ova hadi samo stargjalo alija na mangela. O alija jektaro najhrabra maškaro ashabija te na džalko ko pohodano Tebuk. O alija ko vas nekede i klola neka sara ko dvoboj jek premalo jek nikad na našalgja. Nikad na našalgja. Nikad pobedimo taj porazimo na sine. Ja Rab, ama kana o alija morate achol. Pa vela jiko peygamberi alaihi selam pa kerinle se o peygamberi hem kava kerle se. O Ali, zarem nasijan zadovoljno tiro tante ovel sarsosine e Harune se ko Musa alaihi selam. Samo so pali mande pemo peygamberi na ne više peygamberia. Ama mangelte penele se to ve mangya dahar paše sarsosine o Harun je Musa se. Zarem nasijan zadovoljno. Irino Alija ko dva momenti ko srećno hem zadovoljno. Hem ka džal peske kere. Hem prihvatini od ova gjahare. Pa ka te penaja o krajo tano pošu kartaro početko. Pa i sjamen primjeri taroje kincani kastara mare phalada kerena ilahije. O Bilali radijallahu ta'ala an. Allah je to zadovoljno lea. Savore nane muslimani ki dunya kova našungja baš o Bilali. Kad god penea Bilali prvo su džala ki ti goditano je kalo muezini. Samo je tano primjeri. Ovtano primjeri kaj tano o kraja pošužotaro početko. Pazinen. O Bilali radijallahu ta'ala an sine kalo robo zatvoreniko lesere muke penjarutne tane sai muslimanenge samo paripa ovsa do bingja tari strana tari rige e dušmanjengiri penjarutnoj tamo ne morate kvako detalija palo Saudija muka avela o Ebu Bekr Sidik radijallahu ta'ala an platinela otkupinle hem oslobodinle. Pa o Bilali radijallahu ta'ala ovela muslimani. Palo dova, pazine na kana primjeri baši kaj o kraja i tano pošu kartaro početko, ki početka sine robo, ki početka sine mučimo, ama kana ovela oslobodimo, prihvatinu islami, hemo peygamberi alaihi selam delale duji posebna nagrade. Prvo nagrada i tani, nagrada su i tano prvo muezini, hem muezini taramaro manglo peygamberi alaihi selam. Posebno počast te vikine peygamberese o ezan. Jek, hem duji to najšuži nagrada koja dingjalo peygamberi hem primjeri ujedno da kaj tano o kraja počužo taro početko a velo peygamberem penelali se o Bilal me šunava ti reko rakija ko dženneti o Bilal me šunava ti reko rakija ko dženneti pa kad te penaja o kraja i tano pošukar taro početko o kraja i tano pošužo taro početko. Pa i sjamen primjer tari džuvli koja vikini pe Selleme. Savore šungja kalake. Džuvli, prvo džuvli ku islami koja kerja hijra, koja našinla tari Meka ni Medina. Savore džanala kiri muka, patnja, duk. Dok ci dingja te džalte kerele hijra. Pa sinu ulavdi tari familija tar qirorom neli. Palo dova, palo su kerja hijra,
Arachola pirero mea, tamanela terahatini pe, e un musellema, so te singiovela. E che tu che oi nasciali pirero me. E che tu che e un musellema tužno, duk havdi, rovela, odova hadi so astargjala na nela ke manglo, na volini, na nela ke kokefi. So te singiovela. Primeri kajtano kraja pošu kartaro početko. Duk havdi nashalgja pire mangle, avela gjilate haberi o musellema mangali tove e daj taro mu'minja gjiko jomul qiyama mangali tove romni taro pejgamberi alihi selam. Ja Rabbi, pa kad te penaja o kraja i tano pošu kartaro početko. Ko početko si ne tužno, duk havdi u kravela haberi mangali tove romni taro pejgamberi alihi salatu wassalam. Dole se pravalen o manush mora e Allahe te molini lesoro kraja tovel shujo negoli o početku. O kraja da ujedno hem pobitno taro početko. Ko bori manušaki početka mu'minja, muslimanja, kildinena, kerena, avelo o krajo, avelo dakiko, avelo i dželi meribnaso, na kela je dunja sar kafiri. Samo hajri lesoro početko so sine ibadetlije imanlija. Ako kraja sine, kafiri. Allah tarakja men tarakao. Dok i buti pošukar, o početko te ovel, o manuško kufr, širk, haram i beteri, aba o kraja te na kelsar mu'mini, imane ako kalbi, šehadeteja, vatano bud po hajri. Dole se isjamen doaj, taro suneti ko manuš valani te molini Allahe, jek taro dulajtane, ko to manuš valani bud roma pireva state vazdelem te vakeri, Allahumma inni es'aluke husnel khatime. Ja Rab, tu te molinava te dema šužo kraja, tu te molinava te dema šužo meriba, bud roma manuša kava te molini Allahe. Hem ko kraja, hem akalea završinava, mangava stanlo tovel mange hem tumenge klasik tiknona sihati, trin kratka kuranska ajetija, uvek neko ventutki godi, nikad ma bistri. Prvo kuransko ajeti. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Hem can, ovu bedimo, kaj tano o Allahi kaderi sa. Kaj o Allahi sa šajte kerem. Sodova, astargjatu paripa, sjan kojek hali, perdo gajle, problemija, sekiracije, nasvali pa. Setin tut. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. أو الله ساشاي وهو على كل شيء قدير. أوفتانو قدر وبدر سا pa upeder da jemo dolati re gajle, nasvali pe, problemija, sekirat, su gotovo. Wallahi sile kaderi upeder sa. Duj to kuransko ajeti o Allahi kao keri. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا. Hem čači pase o manuš na džanela sota i saka zaradini. Soka zaradini. Avdive i si tu iskušenje, si tu musibeti, si tu problemi, i si tu gajla. Ama taj sa o Allahi tuke bičali izlaz. Taj sa tuto Allahi lokjari. Hem trito paluno kuransko ajeti, a ujedno jem nasihati, kao kiri o Allahi, la tedri la'alla Allahe juhdithe ba'de dhalike emra. A tu čači pase na džane, možda o Allahi tuke palo akava ne vi prilika kadel. Tu na džanea možda pali akava, o Allahi tuke ne vi prilika kadel. Avdive, astargjatu doa hali savo. Va svako je kese amendar desinje pe. Aba mana šal tiri nada, tu si jan mu'mini, inša Allah. Sarvakiru Allah je na Kur'ani, a je nada ko Allah i našalena samo kula na veru inena. Mana šal tiri nada.
Shai palo akawa tu que Allah nevi prilika cadel. Avdive agar sari tai sao Allah tut ka pomojinel. Ma objektaro okola tama nešto na jalninge ko životo so kergju me akalea devlese so gare mange ništo ko životi na jala. So kergju me devlese. Mava ker lafia kolencar shai lesori holi tutte doresel mava ker. Wallahi penela tuna jane shai palo akava tu que Allah nevi prilika cadel. Ma optar okola so akerena akala laf. Taman nešto na jalle se o biznis o odma so kergju me devlese. So se mange gar ništo na gjala. Na nema evladija. Ako pohari sabri nasyan jedino sine peygamberya pako pure bershao Allahi dingalin maksumiya. Atuna janea shai palo akawa tu que Allahi nevi prilika kapichali. Dole se prava musliman ov zadovoljno savogod hali tu te astari. Ko sekova ek hali vaker elhamdulillah. Odole akadore se Allah je su zadovoljstvo. Una Allah te deltu men sekova ek khairi oven sa seko tumaro sabri wa akhiru dawana elhamdulillahi rabbil alamin.